press meet kapadunang kok la bangke lahin lo je tuwe aju si men nilitum ta nalitum through media pen si theklong lo je Karbiang Long one of the top most ke thek nai kire nai alang son thot ke thek kire ave ku gachit ku vera bangku APSLC a president JI Qatar press meet along je Karbiang Long constitutional head 6th schedule constitutional head CM EM atau thero pugipu kasila ke ningduk pegalo latung ke thero kali latung ke head of the constitution lo 6th schedule ulutang the head komalo CM EM MSC atu velumati lasi latung aphan lason ki puke nilitung pini Jubo Morcha lo ST Morcha kato ko be doan BJP asong doan pen strongly condemn lo lapen lapusan elected abang kutumhan man ke jor aman kapa ye bangke la bangke publicly JI katha maaf johang nangi apology johang nangi ate latung phangke suri Karbiang Long arat atum si kangwai rat atum kangwai mane kupilo pini rat atum an banta la bangke thek luo kiluna atum kusi kehok dam ate publicly elected abang kutuman lapuson opoman ka kuri ke nitung hojjo je ami kunudin hojjo nukul lasi kaddo we alam idolang ni just on brief lo aprang si nilipu jiten be Jubo Morcha president padige nang walang ni kelili pili doan ako nilihin pen ngi po nalito nang sitong report sorry ba itong tong sekot pen sa menang ito nang tangkan nang itong report lalo isi ning dupik tapen ining jangje me alam pina ko bangke athema inut sian Karbiang Long Thomas Council along hibom siam ay tuliram rohang pendangok itung la alang natim ayam tumhanan hero pen se compare berarti la bangili tum kosan se chakpo athema em keman siam keman lage amethang jungjung le keman kosan kali alang li tum phan ke paman lage public tum sikang bai through election alang tum man paman urutan te Udamla prote public tumka thero asan jaman te gaman mange hala ke pai vek tum na de rara tum sna thero kosan na asan den jaman de lo amali tum se ke to dun lo ili tum se ke pai dun lo MSC paman lo MSC PEM CM nang manik lo ta sona hotsi yong se angko public elected tum han jong si thero dutang te itum cica konjiman lason alam lo asini itum Yuwa Morcha punon tapen pu ST Morcha kan bustam ini itum ningduk pik tapen strongly ni itum condemn bang sola mangke lasila lo alangli publicly alangli kining jeng kon haidat bulutang te alangli publicly alangli dia ra johang hainang kokko mangke ini itum ekdom strong demand lo bangke public tu masino na burbok paman lab lo public tu masino na theru pasalam lab lo paman lab lo bulutang te koson lo nili na thero lo pola kadume tasan jaman la pola bangke dasi ni to ningduk pik tapen 62 pen sinon mangke kudang la blatang te election na dubang lo hala the Assam Autonomous District Constitution of District Council Rules 1951 ating si election ta conduct bom lo State Election Commission pen le election conduct pustame la bangso rules da Assam Autonomous District Constitution of District Council Rules 1951 ating ben si nungkuan ta election man conduct bom lo through 6 schedule aron pen si lahaya laso la bangso election man conduct bom lo ulutang te son election conduct bom apor ho lapen itum han public pen alang tum ngai ponder apita angko itum han angko dong si hero pen ang compare pirong te labang ini tum cecau ne ben tuneta ta selang li pravdin pen alang li public demand sorry public apology lang man bahang me nang sila bangke la sila lo katu kana tinin lo itum labang so along ri mangai 6 dil along ri lasi 6 dil along ri 6 dil aron pen sin on puta
dobom nang puta achata asai le deng stame 6 sidul arona ting mas deng bom nang election le conduct stame 6 sidul arona ting mas deng bom nang stame lang litum election nang kile apor hut public fund ke pamang hoji kacu baji langsung alang litum bori bom non litum kadu kita sini lo non upcoming kabelo termas council prabjin pen dopo langsung prabjin pen kido dia long koson si kala aisu bang pada ibar dia jima mate koson si latum han public papalang silet dia jima langsung si alang litum kebori binak jai kathar kilipon APSLC bangke sini litum alang litum chongthui cobai mate litum public representative tum han ading hang aling na nanti pupuji bang geni litum mentu ni ta litum ceca kone la bangke lasilalo governor pen si election pakondak to lo alangli governor hin pen kumahan phansi election pakondak to lag alangli power mus dolo alangli izeti department pen alangli pakondak di busame mate state election commission pen alang pakondak di busame lag governor arideng si nugopot si governor non state election commission pen si election pakondak to bete lage lagake kopilo kudun di alang to ke angko jong si izeti department pen si pakondak bete lage government align lo government alai butan te budang lab dote JI kathar kusita me government bhansi indirectly bang support labang ke budang lab dote BJP bhan ke pai labang militum party line me myong jot bule hai same alang na bitim lo budang lab lutang te nitum man me salo sita me no ba nitum bhan me chol buson achok chemati no ne public bhansi no ma thero asom ben pinang non non ge itu me kachong kawai tang wek MEC alang litum api IM ceman lo api CM ceman lo apa na pijong sila sonang puti bute ningoi pik ningdo pik lo pen litum strong alang lipan public apology chohang ngi bute litum demand kamat hapleng namde alang lo ke theknai kire nai pukai ta kachi pusita me isibak akam si alang li bangke perfectly ke claim pawe nang liso apeswa nangka ju me piglo ke alang lo ke theknai kire nai pukai ke ta kachi pua bangku pini alang li inut ACS pen IS promotion long lo top bureaucrats lo asam long ke commissioner anda manro lasi alang li lapo an non elect alang li sakuri ju therapy bangsi ke taho rat det kaching hon longri longpan kaching hon ku alang li commissioner do bomhut along di DC mane deputy commissioner sita me nangman alang contribution ku pilo pinikar beng long ke the nai pulutang te labang ke te rat det kachitu pak parti dhorom pe bole karbi youth festival hilo karbi youth festival non an ke 48 ang dengan do aso puthang nangli tunyok si chini ji pudang detail chini pulote non ke do bom chandra singh kru along dam adudam simi batai si latum dam no commissioner do bom yang council peneta ave delo power akam dari delo lasi nangli hin pen kupi mana acerap do nai poisa ke long badel hata ke ekdom na tumhan mani cica ko ne delo la tum mang la tum munon ben la palong dam nang ne thang kira ve chang nam nu KCS phanda la sol hilo mis de ka puri la so la silang jo takali alang ge lapo an se sincere pulu mati kethe keri buci pulu mati inu deputy commissioner ningkan pa ne man lo api commissioner lo alang no retired people alang pension nong li nang tum cho chini ne so lang jai ka tar pension nong le gundugul pe ga file kada inquiry do om la so kutha ko ane kelengari do la no retired tangda 8-10 bosor dulu bon bad baki tu ka alasan ta kiman IS pension log dulu mati pension long le de tha ko pine kelengari apot puabi la bang non ta pending long le de batai non da charting long le ab to pina pin ke lang cepak keng le sita me aso po abia hodan ta batai nil tu kunang ko aso po aj la po anyok si ke the kriya munit puludan de lake songklam de dei mati lason kali karbi ekdom kaita sik sidul pui ST pui asomar banga thongdu ala advocate pen bahera inu ta karbelam tekte non ta nang tum chini ma nang tum yang se guati pene damte damun karbelam tekte ninge je asomar bang ke thong ben bang ni tekte pin inu banga sap te gala banga tilahilo ma ke ka chingon itu karbi
sikai ta paprang ni karbiti tunai pomon ni luma lasi laso muni ke angho ajoy bang le raling se kaning ye muni lagi lasi la bang aja semenon election itu council election mat ku be sama tham lo election nang kele lo ladak ta rat ban ka coba lok mati de panchayati ras arona ladak council constitution nang tum dalong lo the Assam Autonomous District Council Constitution of District Rules 1951 lasi laso aro nating padu ilapen ladak laso chapter 4 lake election chapter 1 ko nang tum long diri doi la constitution long council long dadon ilong dai mu jeban bede lasi ladak si kaddo ho to alu lasi nonta kapama hu long mati rarpan nonta la bangso rar pan pamang hui pansi lake council election ke panchayat tiras arona teng basi padoji lalu belum te district council tak kibirlo sidul tak kibirlo mati lasi lake paco bai tek lasi pini jasumet alang kecipo bangke non ke so panchayat tiras election arona teng pen padoi pusel la bangai kali daga bangke laso di mana bangke ASDC, KSA, KNCA, DSU movement hut lapel hala tang agreement MOU ke cetok hut aprang anda nilitung anda sekri lo nilitung ke KSA long sudah lidar lo nilitung ke cingwai do ka demand bandu asam government pan je laso lo council election bang aprang bangke direct state government pensi ka conduct state government pula de hills area development pensi department hills area department पे का conduct लासी state government direct का conduct पुरुतang ते state government aning के hang aling si kumar pharma का pahai उनको अच्छे दिस आसो council election में direct DC law pakumane state government ASD masih pacari po police penceng law kaddo gobi officer penceng law ke ASD department पे lasi ASDC KSA hotak langno je la puson pulang de one sided to ko thi ba la tum kai ta ruling party phansu lasi isi independent commission pen bangsi election padunangi demand lo so independent commission pen do pulutang de la bangke neutral isi do lasi ho so ke MOU lo ga we de lo la start with UPDS atum agreement ka do bangke labang so ke MOS lo ke cetok ten lo je council election non ki bang ji misi independent commission pen bangsi election donang ko lalu plong de one sided kali den asi independent commission ko election commission of India election commission of India pen ke direct dak latung ke election conduct dalo sampai state election commission pansi latung ke rilu asi independent commission lo lasi lalu pulutang te state independent commission pula labang ke direct governor aning ke haling lo si governor kumar phansi pakondagi ma governor lage through DC ben ma made komane belek DC organization pen tong pakondagi ma komane NGO patong pakondagi ma labang ke governor prerogative power dulu lage laso prerogative power te besi governor bangke dak alang direct representative ke komalo DC lo governor ani je wangsi election ke nang conduct delo through governor agency dak ke DC deputy commission through election conduct lo lasi labang ke independent isi lason si dulu labang lasi JI bang ke dak lahai ta pamang gu kan mati lahai pamang utab lo jat lo lasi non la so dasumet la so nong alang ke election kace pai phamlo non pu bang pum council electoral rules chok che pen cheng lok pulu lasi la chok che pule la tum non election thurte de nahi ke ye tu lang tum demand bang ke correct electoral list nahi separate electoral rules nahi pusela tum pulo lasi separate basically tum election thurte de non ta along meeting ka ba non ke tum election ke high big potong high di temporar pan pamang hulok mat lasi laso lama budak nang tu clear lo sini ning thelo na penaru isi laso budak alang tu court le damai court chele damai chok che pura na tum damai ma through press statement se la tum kai ta claim cha
nang tu nang ke chok chele ko pene bole court dam jenoi court bang sai ko chok chipta tala tu mai mati just mislead the people ala intention bang lasi pinija so mera mangala soni ko thalo lasi nilitum mohat pulo strongly condemn ye elected representative tum alidar karbelo alidar CM EM MSC tum elected tum han hero ben compare bang ke chok je lasi pini nilitum non la bang so press meet jude penapi halada post office da tum la so round long je ai kata EPG burning doi lasi nang tum katoi mana nili chuni report nang tum nang do nai ek number doi number nili tum ST morcha ta dolo yubo morcha kaprega morcha ta dolang biju la tanda pen pini lo ne mate pinam nang pachini ponang tum han APSLC office nil tum gherao je JI kathar hem tum gherao je non JI kathar lapan keme kire amuni pong non JI kathar ke do bamlong nang tum theklong lo landing route कैसे हाईवे दामचोट आसाओ है aprang DTO office yang sidulang lake deputy commissioner along le lake non da am porta wela government along DC office along le sikachera la so muni nang tu inquiry kam tha nsi pecobai ko beli belum de sudah ini pernah apa clarification pikang tu mau kela dulu alang ni tum APSLC amai pu tum aku bangal pulo alang tum demand bangka election should conduct through USD department location lah lapang soalan amai tadi linan tum nang pulo mesti dia governor aning khang governor si lapang so authority ke do pemahan si 62 lahin pu dalam bina putang pultante governor ko mapan si election papa conduct po dak state election commission phanma mate dak isedi phanma lage ala aning hangli sidame gupi pos ala tum APSLC tum adiman bang ke isedi department se conduct nanti tu ala mang ke nilin ben mahala so si bukan tum dia isedi prote lama isi government ala la bang ke prote election conduct ke government ala ben kali dak neutral body ben sedakai conduct ke dak election commission do dak state long sutame state election commission do kala dak sutame central long sutame dak election commission do lason si non make ni tu mange kosan la ni tu ma kemang bang ke dak political alan papacer abre election conduct mang dak dam na datang jai kathar tu ma diman mang ke ola mama ruling non mama ruling datang ke nali tu masini lo BJP lo Angke jadi department of BJP government sih data enlo ultang de alang indirectly intention mengenai gopila government pen apa kondak po angke BJP han pahai po pudam lab de alang BJP abit tim lo pudam lab de nili tumhane mesel lo thang the ni tumhan mange sita me alang lita ahok pe nason e pudam nahi kali jong se public fan ekdom mat hapami pudang de alang lita neutral body pe se papa kondak nang si pudam so alang kunta punang di non mange jadi berarti lagi government alang selang di pola bangnya toh lah mange sidang nen sidame yes ekdom nitum and that become tolerant tasolang lo and our EMCM who is also holding the prestigious position de lalo so we cannot tolerate and we demand public apology from JI Kathar, the president of APSLC lalo so Netum strong alang han demand lo problem penangan le public apology bang Johan anggur Lamati kala kuota long dan nintum na tam dilang nintum charge or pola bang sini nelang nang tu matru di sini jangan la bang ke nang sini chok chin upene dol lage aron do court bang sign nang bang aron atang do langsung bang sign nang pola umma chok chin bene ola punishment ko asap so lamang so alam nang itu maju pot asap so nang itu nili sini ep senang kan po nili itu ke sini te betul purutan te MLA sar ke abang da be nili tu nan sini ne tame asap so sini te ngade nali tu hok le pakke kam tame wala tu man power pon blok ti labang ekdom hum control itu kali kalang ala tame nali tu ra sini tame nili asap so ke sini te purutan te MLA dorsing rohan ke lasuhur bang ke dak abang dawe
Nanti kosong sila inut public representative IMLA kota nang Lan rang ke dan tai tung te ni jenis. Tapi ni siapa tu sih? Nili mo pulo mati. Nili tum charge ho bang party level sila bang insai po. Te nili tum high command do district dak soyong BJP district president do kan chenglok ba CM higher authority tum do high tum se kado wala chok chen bunda lage. Punishment ko kumane yung si MLA mo din kono kumane mo din tan tum se ka chera approve long lage mo bang so inquiry be ni po. He CM mata monda Mumbai se dala bang eh si detail ni tum kan